Incwadi yaJobe esahluko sekugcina. Onjengawe. Livesi lekuqala nelivesi lesibili. Ongikhathalela njalo. Uma khona kuwabhala ngicela uwabhalela amavesi. The book of Job chapter 42 verses 1 and verse 2. 2 Chronicles chapter 20 verse 6. Isaiah chapter 14 verse 27. Kulabo lababhalako bazalwane. Sesingede sawafunza onke. The book of Psalms 33 verse 10 and 11. Ungu Jehovah. The book of Jeremiah 29 verse 11. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Job esahluko 42 verse 1 to 2. Job waphendula simakadze wathi. Job uphendula simakadze uthi. Ngiyati ukuthi wena unemandla ekwenta konke. Sengiyati uNkulunkulu wena unemandla ekwenta konke. Kude umuntu longaphatamisa lokho lose ukuhlosile wena. Kude namunye umuntu longaphakamisa lokho lose ukuhlosile wena uNkulunkulu. 2 Chronicles 20 verse 6. Wathi yebo simakadze uNkulunkulu wabokhokho wena awusuye yini uNkulunkulu losezulwini ubusa yonke imibuso yedive temhlaba emandla nemagunya kusesandleni sakho emandla nemagunya yeNkulunkulu kusesandleni sakho futhi kude longamelana nawe kude namunye longamelana nawe yeNkulunkulu The book of Isaiah 14. Wethembekile Take that one up again, son. The book of Psalms chapter 33 verse 10 and 11. Take that one up again. Ukashane kodwa shiba nkosi yami. Simakadze uchitha emacebo etive. Ushabalalisa imicabango yebantu. Emasu asimakadze ayawuhlala emile kuze kube phakathe. Nemicabango yakhe yawuhlala emile kuto tonke titukulwane. Lingevinjwe icebo lakhe. Nikhona abazalwane lamhla ekuseni. Mina sengivalile tamti incwadi ngihlushwa nekuba ngithishela ngase ngithi put away your books. Egameni lika Jesu. Angivumela ngikhulume kancane namuhla. Faka isihloko salesita ukhuluma ngako emavikini lamabili lamathathu lalandzelako. Kuthi kude namunye. Hallelujah. Hey mtumiseni Hey Shalom Jehovah wethembekile Akengimane ngikhuluma empilweni yakho namhla ekuseni kude namunye
ake uvuse inhloko yakho ukhulume uthi kude namunye Kude namunye. ikhulume lento itokhona kwendeka kude namunye Kude namunye. umuntu loyawuvimba licebo lasimakazi Umuntu loyovimba licebo lasimakazi empilweni yami empilweni yami. nanyalo ku2020 Nanyalo ku2020. ake ukuphinze kude namunye Kude namunye. umuntu loyawuvimba licebo lasimakazi Umuntu loyovimba licebo lasimakazi ngempilo yami empilo yami. nanyalo ku2020 Nanyalo ku2020. dishayele tandla egameni lika Jesu uthi lo munye ukhuluma ngani yemfundisi ngoba mine ngiyezanywa ngiyavuma imedamo nje kuphela kodwa kuphumelela ekungeneni ecebeni laNkulunkulu kude namunye lotawukhona haleluya uthi lo munye ukhuluma ngani emake ngoba ngikhuluma nje ngibukani nemphathi wami emsebenzini namuhla thina nawe sengce ezidlweni senkosi kusasa utawubingelelwa nguwe lolobo ucabanga ukuthi uyakubambelela ake ngimemethele namhla ekuseni kude namunye lone right egameni lika Jesu uthi lo mnye ukhuluma ngani ngoba sengisaba nekubuyela emsebenzini kusasa sengisaba nekubuyela nakuleli khaya lengihlala kulo ngoba tindvo kathambi kahle lalela kude namunye lotha ukhona kumelana nawo nakulomnyaka wa2020 liqiniso lithi kube uNkulunkulu ukuthi thina nawe sisurvive to 2020 nasibuya kamanzini uNkulunkulu amuhle strangely babe emhlanga I don't know leni ngithi kubabe shonga I will be tired I'm sharing my testimony shumayele evikini leta ngikuthi kude namunye if my daughters ngithi nginambona ake ngikhulume nangemagama empilweni yakho Ungenza konke. uthi nabhala Jeremiah encwadini yakhe 29 verse 11 uthi uNkulunkulu through Jeremiah bhala utshele libandla lase word of faith utshele bobabe base word of faith come on tell the entire church that ngiyawati emasula amahlele nginawo ngathi uthi Jesu bhala ya Jeremiah tell the ladies as a word of faith Matsapa branch in particular that ngoba mina uNkulunkulu ngiyawati emasula amahlele nginawo ngawe yebo udepressed kodwa mina uNkulunkulu ngiyawati yebo ujabhile kodwa mina uNkulunkulu ngiyawati aqhubeke athi ekuphumelelisa kude nalinye hey Icebo lakhe lingevijwe hey icebo lakho nakuyawudalwa inkosi yethu Jesu Kristu liBhayibheli lithi tati tasempumalanga tabona inkhanyeti yabaholela la beva kuthi kutelwe inkosi khona bahamba bayafuna la kutelwe Jesu khona bakanye bafika kuHerodi babuta inkosi Herodi iphile inkosi letelwe la sitokhothama phambi kwayo wenda ungathi Herodi akanyanyi akethuki kukhona boHerodi thina nawe lesiphilelana nabo namuhla siyamemetela bangephasi kwetinyawo tethu kumemete uNkulunkulu evini lakhe nakathi kuEva ekubeni Eva ayengwe inyoka wathi sengibeka butha sengibeka ienmity emphathini kwesithenze sakho ungenza hey
iBhayibheli lithi Herod ubita emapriest akhe ubita tikhulu tonke uyamemethela uthi ake manje ningilalelise ungathi kunenkosi letelwe kulamalanga bekani indlebe be on the lookout kanengisitha uSathane umemetele kubantu around us wathi asigadwe lakangakwati iSathane ukuthi licebo laNkulunkulu kude namunye lotalivimba etimpilweni tethu uyabuya Faro ubita letati uthi hambani nifune inkosi nibothi nanithola nibuye ningitshele nami ngiyokhothama kuyo bayahamba nabefika kuJesu bayakhothama bashiya tipho nabaqedza iyakhuluma ingadla yasekhaya ezulwini yathi anibuyeli ngendlela lenihambe ngayo ngoba kude longavimba icebo lasimakazi iBhayibheli sikaphuma iorder yathi akubulawe bonke bantwana kusukela ku2 years kuya phansi innocent boys were killed ucabanga ukuthi amongst them utawubulawa na Jesu langakwati ukuthi lingeke livinjwe licebo laNkulunkulu waphila Jesu wasurvive ngoba kude longamelana nalo sekubekwe uNkulunkulu ligama lenkosi malibonga nakuyawutalwa Mose bazalwane bayakhumbula ukuthi na Faro wamemetela wathi kill all baby boys uthreatened Faro uzubita tikhulten zawo uthi inyanza leyo nangema Israel anza asiwabukeni ngalamanye emehlo angathi sikushitshwa bane esimeni sakho uthi bukwa ngalamanye emehlo sengiyamemedela whatever they have said kude namunye lotawujikisa licebo lasimakathe nembala babulawa abafana busakasaka wathi angabeleka make kwabeleka make wemhebheri kwabulawa abafana wasinza Mose. He was not an ordinary child. Nkulunkulu abe raise umuntu loya ukhokha abantwana bakaGibhithe baka Israel eGibhithe la kuMose kungako asinza utawusinza nalonyaka mntana sekhasi kude longajikisa lokutekwe uNkulunkulu kude longaphikisa uthi nakhabana thandaza lenkosi ithi yeNkulunkulu wenemasu nemaqhinga konke kukuwe bani longamelana nawe Allow me to conclude egameni lika Jesu iBhayibheli lithi wabuyasinza Mose make mangwe alluded to that story kwaholelwa umfati aholelwa kumunyisa umntwana wakhe licebo lasimakade bazalwane singeke sil understand kwenta kwakhe kwehlukile kunekwenta bakhe webantu kucabanga kwakhe kwehlukile kunemcabango yethu kwenta kwakhe kuphakeme that is why wayena lo Mose le Faro abefuna kumbulala ukhulela under his nose ngegama lika Jesu lalelani bazalwane none shall have access over what God has deposited over your life. Nyamthanza Jobe uthi ngiyathi uyataka kunentolo yathi konele uyehluka kubantu labangadi na unentolo yathi ko uyehluka kubantu labangadi bathi badvala bathi benda lokwa nalokwa bathi bagceka bathi ucabanga ukuthi utabanga deputy nini ucabanga ukuthi uyawuphatha nini yeshiba lengekhathi uthulisa ukuthi inkosi ngiyandi cebo lakho Nkosi wakhuluma lamagama Jobe later in his life kungako iBhayibheli lithi imfuyo yakhe ingcebo yakhe yaba doubled kulebeka nayo kuqaleni sizathu kude namunye longamelana nakho
Ingevinjwe, ingevinjwe, Ngalesinye isikhathi lo mhlabeleli utamhlabela kwehlathi inyembethe emehlweni akho uva kuthi isimo siyabida uthi Nkosi lingevinjwe. Yakudalwa Mose enhlakanipho yemkakhe. IBhayibheli lithi wahlala wasifihla isisu sakhe wathi nanasabelekile wamfihla umntwana for 3 months wathi la angasafihleki khona wamfaka ebasketini wambeka lapha elisenzeni lemfula wahlakanipha kwaMiriam wathi emake ngicela kusala ngigathi umnakethu abe athi uNkulunkulu kuthi nayifika indvodza kade yafaro lo mntwana utamnika bani kwasala kwaMiriam kwathi ngigathi umnakethu. Alelane bazalwane ngemabomu aNkulunkulu. Ruth umMowabi usuka eveni lakubo lakaMowabi uya eBethlehem ulandzela uninadala nawo for no reason. Ye Ruth umlandzelela lomake ngoba sewushilo nekusho kuthi mina ngumdala umyeni wami umbonile afa sengide nendvodza lengabe ngisayithola ngitale bantwana bayawukhanza ungakanani bathi uNkulunkulu uthi kuRuth landzela lo mfati licebo lami ngawe litawulandzeleke kuthi ulandzele lo mfati litawuphumelela licebo lami ngawe nawulandzela lo mfati. Ake simeni ngetinyawo sitawungena emthandazweni. Yahamba Ruth ulandzela uninadala nawo lela baya khona eBethlehem la kutalelwe Jesu khona la atawungena kulineage yekudalwa kaJesu khona uMoabite bakhe uyaphela walalela ngandlela tsite moyo ngone na umthinza ukuthi landzela lo likusasa lakho licebo lami litawufezela ana ulandzela lo linevinjwe icebo lakho. Uma bongabuka indzaba ya Esther iBhayibheli lithi abekwetayele eVashithi kudansa before umyeni wakhe Ahasuerus. But the Bible lithi on this particular day uyatake uthi bambe sifuba uthi there's a particular day, oh God, in the calendar there's a particular day, oh God, kwanyalo kunethi nyembeti ngiyavuma, but there's a particular day that is coming, oh God. The Bible is on this particular day uyadwala Vashithi uthi I'm not going to dance. Hangeke mina ngidansele bangani bakho uyala kudansa langakwade ngokuthi ilanga lakhe lokuxoshwa namhla in the palace ekuxosheni kwakhe eVashithi ePalace kungena intombatana letha kwenda inthando yaNkulunkulu letha usina kuhlangana betana tinkinga ithi ngena nami emthandazweni. Lalelani bazalwane uyangena Esther kuphuma simemetelo ukuthi akukho amantombatana enzawo akabuye inkosi ifuna ukukhetha. Esther was one of them, a double orphan. Nalo Mordecai umalume wakhe buhlobo nje ekhaya kusiwuyise lamdalako. IBhayibheli lithi uyaxoshwa Vashithi uyangena Esther ukhethwa etintombataneni letinenge. From the very first day Esther receives umusa kubo bonke labagadzile bamnika konke la kweswelako wanikwa neti70 angaqali bayinkosikazi sizathu kuthe namunye longemelana